Namuhla kulisonto lesikhombisa lekuvuka. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sesikhona sisebukhoneni bakhe. Inkonzo yethu iqala ekhasini 104. Haleluya, Kristu uvukile. Impela uvukile, haleluya. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Dumisani inkosi. Idumiseni nezithelo enkosi. Akabonga uNkulunkulu uyise neNdodana noMoya oNgcwele. Alibongwe igama lakhe nyalo nanini. Dumise uNkulunkulu nosezulwini, Kumele kuthula Unkosi sihawukele, oh
wanikela ngendodzana yakhe lokuphela kwayo kutsi noma ngangani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa tono takhe tithethelelwe. Ave nathi asondele kuNkulunkulu ngekukholwa sivume tono tethu sitimisela ngelokuqinisekile kugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngethando nangekuthula nabo bonke abantu. Ibandla lisithe. Nkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini, siyalithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ukuhlala lethu sonile kucabanga ngekhulumana ngekwenda nangakwenda ekufanele sikwende ngenxa yakho Kristu Nkosi yethu sethelele konke lesekwenzile usele sikhonde ngakho lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla bathethelela bonke labaphendula ngeqiniso abasihawukele asithethelele tono tethu asikhulule kito asimise asiqinise kulungeni konke asigcine empilweni lokumele nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu lokuthathu Jesu wathandaza ukuthi sibe munye siside ukuthi sibe nentuluko lokusehlukanisayo nokuthi sithole kunye bethu kuJesu Kristu inkosi yethu lophila abuse kanye nawe namandla ogcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Siyandisa abazalwane egameni lenkosi. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadzini yemsebenzi yabaPostoli. Sahluko sekuqala siqala evesini le-15. Kulawo malanga sahlangene emakholwa labe likhulu nebantu abangamashumi 20 asawonke. Petro wasukuma wathi, "Madoda, bazalwane, umbhalo ufanele ugcwaliseke njengekusho kwaMoya Longcwele lowakhuluma kadzeni ngaDavide macondzana naJudase lowahola labo lababopha Jesu. Judase abe ngulomunye wethu ngobe naye abekhethiwe ukuthi abe na lakwendabo kulo msebenzi. Ngakho-ke kufanele kukhethwe lomunye walamadoda lebesishuca nawo sehla senyuka sisena Jesu inkosi kusukela embhaphatisweni waJohane kuze kube lilanga lekuthathwa kwakhe emkhatsini wethu abe ngufakazi kanye nathi ngekuvuka kwenkosi Jesu. Ngakho-ke bazalwane base bancoma emagama emadoda lamabili Josefa lababitwa ngekuthi nguBasabasi noma Justus kanye na Matiyasi. Base bayathandaza bathi, "Nkosi, wena lowati tonke tinhlitiyo tebantfu, sikhombise ukuthi ubani lomkhethile kulaba lababili kuthi athathe isikhundla sekuba ngumpostoli endele umsebenzi loshiywe nguJudasi waya lapho abewa khona." Base benda inkatho emkhatsini walabo bobabili, inkatho iyadla Matiyasi wase uyengedwa kubapostoli labalishumi-1. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Lihubo limiselo langa namhla lihubo lekuqala lihubo 1 ekhasini 607. Sitalifunza ngalokwetayelekile ngikushiyelana emavesi. Ubusisiwe umuntu longathathi teluleko tebadukisi longahlanganyeli emkhubeni
emigqweni yetigangi longahlali nasemkhambathini walabaphukuta uNkulunkulu. Kodwa kujabula kwakhe kusemthethweni wasimakathe. Uyacabanga azidle ngawo imini nebusuku. Unjengesihlahla lesihlanyelwe elisenzeni lomfula, sona sithela tithelo ngesikhathi salo. Emathembe aso akaboni, konke lakwentako kuyaphumelela. Lababi-ke bona abanjalo, banjengemakhoba wona lapheshulwa ngumoya. Ngakho-ke lababi bangeke bakhone ukubhekana nesihlalo sekwehlulela, netoni tingeke tikhone kuma kanye nalabalungile bakhe. Sisho kanye ivesi yokugcina, ngobe sinokathe enakekela indlela yabalungile, kodwa indlela yababi iya ekubhujisweni. Athunyiswe yiseni indodana namalo engcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni isenjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nini. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadini yokuqala yomapostoli Johane, sahluko sesihlanu, siqala evesini lemfica. Siyabemukela bufakazi bebantu, kodwa bufakazi baNkulunkulu bukhulu kakhulu, ngoba uNkulunkulu ufakaza ngendodana yakhe. Noma ubani lokholwa indodana yaNkulunkulu unebufakazi kuye, kodwa umuntu longakholwa uNkulunkulu umele loqala emanga, ngoba angakholwa ebufakazini lobubekwe nguNkulunkulu ngendodana yakhe. Bufakazi ngolobu buthi uNkulunkulu wasinika ukuphila lokuphakathe, nalokuphila kusendodaneni yakhe. Wonke umuntu lonendodana unekuphila, kanti lo indodana yaNkulunkulu ude kuphila. Nginibhalela lokhu nine lelikholwa egameni lendodana yaNkulunkulu, kuze nathi ukuthi ninekuphila lokuphakathe. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Sitawusukuma ke bazalwane, sisho ingoma yelishumi nambili letholakala ekhasini 352. Ingoma number 12, kufa nekuphila naKristu. Sisho kanye sithi Kristu wafa, Kristu kuphile, Kristu inkosi utawubuya futhi. Nabe safa kanye naye, siyakuphila kanye naye futhi. Nasiqinisela siyakubusa kanye naye futhi. Nasimpinga naye futhi uyakusiphika. Nasikethembeki yena uhlala ethembekile, ngoba angeke atiphikise. Kristu wafa, Kristu kuphile, Kristu inkosi yawubuya. Athunyiswe yiseni ndodana namalo engcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalela tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane loNgcwele, sahluko selishumi nesikhombisa. Siyawuqala kufundza esahlukaneni selishumi sesesithupha. Adunyiswe Kristu umsindisi wethu. Ligama lakho ngilatisile kulabo longiphe bona. Babevele babakho, wangipha bona, baligcinile livi lakho. Manje sebayazi ukuthi konke lomnike kona kuphuma kuwe, ngoba ngibanikile lamavi lowanginika nabo bawemukela. Bayazi ukuthi kuliqiniso ukuthi ngaphuma kuwe, bayakholwa futhi ukuthi ngithunywe nguwe. Ngiyabathandazela Baba,
angithandazeli lona live, kodwa laba longiphe bona ngobe babakho. Bonke laba bami bakho, nabo bonke laba bakho bami. Mine ngidunyiswe kubo. Manje mina sengida kubo, angisekho eveni, kodwa bona baseseveni. Babelon ngcwele, bagcine egameni lakho longiphe lona, kude nabo babe munye njengoba nami nawe simunye. Ngisenabo ngabalondoloda egameni lakho lowangipha lona, ngabalondoloda kwabade ngisho namunye emkhathini wabo lowalahleka, ngaphandle kwalowo labesafanele kulahlwa kude kugcwaliseke imibhalo. Kodwa manje sengida kuwe, le timpo ngitikhuluma ngiselapha emhlabeni, khona batawuba nekuthokoza lokuphelele etinhlitiyweni tabo. Banikile livi lakho, live labahlonza, ngobe bangesiko balelivi. Njengoba nami ngingesuye walelivi, angiceli ukuthi ubasuse eveni, kodwa ngicela ukuthi ubalondolode bangathunjwa ngulomubi. Njengoba nami ngingesiye walelivi, nabo abasibo balelivi. Ehlukanisele bona ngeqiniso, babe bakho, livi lakho liliqiniso. Njengoba nawe wangithumela eveni, nami ngibathumela eveni, ngitinikela kuwe ngenxa yabo, kude nabo futhi babe bakho ngeliqiniso. Alike livangeli la Kristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Siyabonga uNkulunkulu kunye uyise soma Amen.
asithandaze babowethu longcwele siyabonga namhla ekuseni sibonga umusa wakho sibonga uthando lwakho sibonga babowethu longcwele ukuvuka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu ekufeni nekwenyukela kwakhe ezulwini lesolo simemetela lesolo sikubhubha lesolo sikuthokothela siyakhuleka babowethu longcwele ukuthi sisamemetela ukuvuka nekwenyuka kwakhe kwangathina setimpilweni tethu Nkosi angaba uKristu lovukile kwangathi etinhlitweni tethu singaba ngalabalangadelela kwenyuka njengaye mzwana avela abuya asatawula nzanibandla lakhe ngakho-ke Jehova wethu yenta-ke Nkosi ukuthi emavi emlomo wami nekuzinda kwethu tinhlitiyo tethu kwemukeleke kuwethu lalaphakathe ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Singahlala phasi. Sibavusele bazalwane namuhla kulisonto lesikhombisa lokuvuka noma ke lisonto lesithupha emva kwelekuvuka lishumi nesithupha enyangeni yayo inkwekweti. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane losibusisile ngetibusiso letiningi letingabaleki. Ifundo tethu ke bathandekayo titholakala ekhasini le-40 kule ncwadi yethu yetifundvo titholakala kanje. Sifundo sekuqala sisahluko sekuqala semisebenzi yabapostoli sahlukana sesikhombisa seshumi nesihlanu kuya eshumi nesikhombisa siphinde sendlulele amashumi nakunye siyogcina amashumi nesithupha. Lihubo lekuqala. Sifundo sesibili sifundo lesitholakala kuJohane wekuqala sahluko sesihlanu siqala kufunza ngesahlukaneni semfica siyogcina esahlukaneni semshumi nesithupha bese livangeli lethu livangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko seshumi nesikhombisa siqala esahlukaneni sesithupha siyawugcina esahlukaneni semshumi nemfica. Sihloko bezalwane sayishumayelo yethu ithi Kristu uvukile, Kristu wenyukile ugcizelela kunye ebandleni. Kristu uvukile, Kristu wenyukile ugcizelela kunye ebandleni. Namhlanje bazalwane lisonto lekugcina emasontweni ethu lahambisana na-Easter noma emasonto ekuvuka lokusho ukuthi lisonto lekugcina kula masonto lalasembatha khona letimhlophe esontweni lelitako sitawuguqula umbala wethu sisebenzise umbala lesewehlukile. Njengoba nje bazalwane simemetela ukuthi Kristu wenyukile, Kristu uvukile kuleli viki sibhize sanikwa ithuba lekumemetela ukuthi Kristu wenyukile. Sisambuka ke Kristu siyathokoza ngoba kulokwenyuka kwakhe bathandzekayo usiphe emandla silibandla. Njengoba sikhuluma nje ethi wenyuka Kristu emva kwamalanga la-40 lamalanga la-40 Kristu soloko ulungisa libandla. Njengoba sitawukhumbula sinakaqala inkonzo yakhe wathatha amalanga la-40 azila atilungiselela ukuthi atoyiqhuba lena nkonzo. Siyathi bazalwane nathi nasitawungena ku-Easter sihlala isikhathi esinamashumi emalanga sizila sithi sizidla ngaNkulunkulu. Kanjalo wathi Kristu asavukile waphindze wahlala emalanga la-40 asebenza nje kulungisa libandla alithola libandla ngokuthi sewuyathi sewutawunyuka alishiye libandla ngako ofuna ukuthi ashiye libandla letawukhona kwenta umsebenzi libandla letawukhona kuqhuba umsebenzi wakhe. Ngako-ke silibandla ke bazalwane kulisonto namuhla siyabitwa siyamenyetwa siyakhunjulwa kokuthi kufanele sisebenze siphile sihambe ngebunye sibe nebunye kokuthi sifuna kwentani sibe nebunye bemgomo sibe nebunye futhi bekuphila. Ngakho-ke evikini lelitako bazalwane njengoba semshilo sitawusebenzisa umbala wehlukile sitawube sesiyakuthola lokushicelela nekugcizelela kokuthi lokunye sikuthola kanjani. Sitakuthola ngokuthi siphiwe moya lwendwele munye aphile ngekhathi kithi ahlale ngekhathi kithi sibazalwane sonke abe angumoya munye ukuthi nathi sitawuba libandla linye umtimba waKristu. Sisabuka-ke bazalwane tifundvo tanamuhla sithola sifundo sekuqala lalapho kukhulunywa khona imisebenzi yabapostoli. Kuyamangalisa-ke bazalwane ngokuthi namuhla lisuku lalapho sinemhlangano wethu khona wevestry
noma umhlangano wethu wekuphela kweminyaka lapho sitawuphinde futhi sithule khona amapoti siphinde futhi sikhethe labasha labatawusihola ku-parish church council yethu. Phinde futhi nokunye lona ngomnyaka lalapho vele kubekiwe kokuthi sidawuba nekukhethwa kwebishop lomusha. Letimpo leti-ke bazalwane sesiyadibona tiyenteka eBhayibhelini ngoba labanye bayabona necabanga ukuthi lokukhetha noma kukhomba ukuthi kufanele kwentiwe njani sikhombe labatawusihola bayabacabanga abantu ukuthi hhayi kufanele nje abantu bakhonjwe labanye, kodwa siyabona ukuthi uNkulunkulu uyasinika ukuhlakanipha ngokuthi sikwati ngokuthi sikhethe kahle. Ngakho-ke bazalwane kufanele ukuthi siwuthathe lo msebenzi njengoba nje sibidelwe ukuthi sibe nebandla linye siphile ebunyeni, siwuthathe lo msebenzi lekufanele siwende njengoba sibabona-ke bafundzi ngokuthi kwathi angasekho Judas Iscariot basebahlala ndzawonye kuthiwa base bayathandaza bathi sesiyashoda sidzinga nokunye ukuze sitewukhona kuphelela ekulokenteni lo msebenzi waNkulunkulu. Base bayathandaza athi Nkosi sicela usiphe lo muntu lebekasolo avele anathi sihamba naye siyishuqa lendzaba loyatiko lendzaba yakuJesu. Kwase uNkulunkulu so uyabasinda bamkhetha uMatayasi bazalwane. Njengoba-ke nathi sitawe sikhetha kwangathi uNkulunkulu angasisinda lokuthi sifune ubuso bakhe, sifune indondo yakhe, sifune kwakhe nokuvela kuye kude sitewukhona ukuthi sikhethe kahle bazalwane. Kufanele ukuthi siyadi inthando yaNkulunkulu ukuthi ekukhetheni kwethu sitewukhona ukuthi sitifake lalapho inthando yaNkulunkulu ifuna sibe khona sitewukhona ukuthi sakhe nabubunye belibandla lesibiteko ukuthi sibe. Ngoba bazalwane empilweni vele impilo ingakokuthi umuntu uyakhetha ukhetha njani. naKristu nje bazalwane bantu bayakhetha, bakhethe ukuthi bamexwaye bambeke eceleni noma bakhethe ukuthi bamthathe baphile naye. Njengoba nathi simkhethile Kristu sakhetha ukuthi sitawumkhonda sitawumdumisa abe uNkulunkulu wethu. Uma ngabe bazalwane kuba khona ungabada enhliziyweni yakho ukuthi kodwa vele endaweni kanjani ngitawukhetha njani, lihubo lanamuhla bazalwane liyasivetela ukuthi bantu lekubona lekufanele ukuthi sibathathe sibalethe ukuthi abasifone bantu lithi lelibi labangampukuti uNkulunkulu lethi inhliziyo yabo tibhekiswe uNkulunkulu ngoba bayakhona ukuthi beve umlayezo waNkulunkulu basicondzise nasendleleni yaNkulunkulu. Likhuluma lokho-ke bazalwane ukuthi bantu timpanze tabo letihleli uNkulunkulu ngibo labatawusenda ukuthi sihambe simunye silibandla njengoba sibitiwe nje bazalwane ukuthi kulokufa nekuvuka kwaJesu nekwenyuka kwakhe sibuye thina siqhube senda umsebenzi siwende simunye siwende sibambisene siwende silekelelana ngoba kude bazalwane lotawukhona ukuthi awende lo msebenzi ayenza. Siyadzingana, uyamdzinga nami ngiyakudzinga, siyamdzinga nalomunye sibambisane kude ukuthi uphumelele lo msebenzi waNkulunkulu. Ingcikitsikelo yalo mlayezo wanamuhla bazalwane kungasiyo mhlawumbe lekhetha kodwa indzaba lesihleli kiyo indzaba yalobunye lesibitelwe ukuthi sibe kubo silibandla ekufeni ekuvukeni nasekwenyukeni kweNkosi yethu Jesu Kristu njengoba besolo simemetela sigubha kulamalanga sigubha solo singanyekanye bazalwane. Ngakho-ke futhi lithi lelivi kumthetho waNkulunkulu lokuthi sibe munye sibumbane. Kungako nje masingena emthandazweni kaJesu lesitawungena kuwo indzaba ukuthi kwakhuluma indzaba ukuthi uNkulunkulu asibe munye. Nasifunza-ke bazalwane sifundo sethu sesibili siyasitshela lesifundo ukuthi lokumcoka empilweni yethu sibazalwane ngokuthi silalele imiyalo yaNkulunkulu, silalele indlela yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu singamveli angumuntu lokhuluma longakhulumi iqiniso ngoba yena ukhuluma iqiniso kuba ngithi thina bantu lesibonako uNkulunkulu noma lesibonako uNkulunkulu lakwendile nalakubekile ngokuthi bese asisendi lokhu lasiqondisekile noma lasinikete kona. Sibitele ukuthi sikholwe lokuyo indvodzana yaNkulunkulu nalokhu leyikwentile yasendela kona ngoba nasikholwa kiyo sesiyazi ukuthi lo msebenzi lo unikwe Kristu namuhla sowunikwe thina ngokuthi siwuqhube sihambise wona njengoba yena angasekho sesimemetela ngokuthi wenyukile. Siyazi bazalwane ukuthi ngaKristu semukele ukuphila lokuphakathi lokuvela kuNkulunkulu.
ngakho-ke sidinga ukuthi sibe bantu labahamba endleleni, sihambe sathi ngokuthi sibankulunkulu, sihambe sathi ngokuthi simunye, singumndeni munye, sihambe sathi ngokuthi baba wethu sonke nguSimakade uNkulunkulu. Ngakho-ke bazalwane, sibe sesibuka-ke kakhulu lo mthandazo Jesu Kristu lawenda lovela evangelini esilifundzile namuhla, envulela ngokuthi ahambe ayobethelwa esiphambanweni ayohlushwa. Uyaqala Jesu uyasithandazela silibandla ngoba athi kumqoka ngokuthi kufanele sihlale emthandazweni, kude ngokuthi sibe munye kufanele siqine emthandazweni, sibe kanye futhi emthandazweni. Umqoka kabazalwane lokuthi siqaphele ukuthi Kristu wathandaza ngoba athi ukuthi ngeke sikhone ngewethu emandla, kodwa ngemandla kaNkulunkulu sitawukhona, ngemandla lavela kuSimakade sitawuqhuba lo msebenzi njengoba naye uwele lo msebenzi asebenzisa emandla lavela ekhaya kuBaba. Bazalwane, asibe nesibindi sekwathi ukuthi sithandazelwe thina. Lala sikhona sithandazelwe ngabo sisayiqhuba indzaba yaKristu, sisayihamba indlela yaKristu. Akwenzaba ukuthi abantu bakhuluma bathini, kodwa thina asibhekise emehlo ethu kuKristu, simlalele yena lo losithumile wasinika umsebenzi. Manje sifuna ukulibona libandla liqhubeka liya embili, ngoba nasitawehluleka bazalwane ukubheka kuNkulunkulu sitawulahleka nasendleleni, sitawubese sesikhakatiko letini sekuyasikhweshisa endleleni yaSimakade. Libandla bazalwane lelingathandazi lifanana nelibandla lelifile kamoya, lelifile katonke tindlela. Kungakho nje nakulesifundo sethu sekuqala lelibandla lathi uma litawukhetha laqala lathandaza ngoba kumqoka ngokuthi kude bakheke nomunye bethu silibandla, sibe bantu labahleli emthandazweni, ngoba emthandazweni sitawuhlala siumoya, umoya lokithi sonke lekungiyena asihlanganisa sibazalwane. Wathandaza ke Jesu bazalwane sekalungiselela kuhamba, wathandaza ngokuthi thina sitholakale singuNkulunkulu, ngokuthi thina sisaphila la emhlabeni sende limpilo laNkulunkulu lateke njengoba naye Jesu thinteka emhlabeni walenda limpilo laNkulunkulu ngokuthi lateka. Lokusho ukuthi lokho bazalwane Jesu asahambile emhlabeni ubheke ukuthi thina sisebenza silibandla linye, simunye, siqhubeke nemsebenzi wakhe. Futhi ukhulumile Jesu wathi thina sitawuqeda nemisebenzi lengetulu kwanena la endile ngoba yena utabe asifusela futhi usiphile moya loyingcwele lotawuhlala angene kithi lena le, futhi sitabe sisetindzaweni letiningi ngekwehlukana. Ngakho lemisebenzi lemikhulu nalemihla kaNkulunkulu kufanele ivele bazalwane siyifakazele. Wathandaza ke Jesu bazalwane, wathandazela ukuthi sibe munye njengoba yena nababe bamunye. Kumqoka bazalwane lokuthi sibazalwane sibe munye, sithandzane, sinakekelane, sihloniphane, sibambisane kuko konke lesikwentako, ngoba nasitawuhluleka kwenta lokho bazalwane libandla angeke likhone kufinyelela lalapho lifanele liye khona. Asahamba ke Jesu njengoba sesishilo bazalwane, wathandazela tinto letiningi. Lokwesibili lapho siyathandazela Jesu, wathandazela ngokuthi inthokozo yakhe ipheleliswe kithi, ngoba athi ukuthi nasinale nthokozo yakhe, le nthokozo yakhe itawusibumba sibe munye. Le nthokozo yakhe futhi itawukwenda ngokuthi sisahlangabezana nesitha, siqhamuka ngetindlela letiningi, silwisana nathi, sitawukhona ukuthi sibe siqine ngoba sithwele inthokozo kaNkulunkulu ihleli ngekhathi kithi, isibambe soba ngabe sitha siqhamuka kuliphi ihlangothi likhamze ngokuthi bazalwane simile futhi enkosini. Uyaqhubeka Jesu bazalwane asalungisela kuhamba uthandazela ngokuthi noma ngabe sikhona siseveni, kodwa abateke ngokuthi thine asisiko balelive, singaphila kulelive kodwa asisiko balelive. Ngabo tinhliziyo netingqondo tethu akihlale njalo tibukile, tibhekile kuye Simakade, tibhekiswe kuye uNkulunkulu, sibe sitibuka tinto kaNkulunkulu, siphila emhlabeni senatinto sibuka ngokuthi uNkulunkulu yena uthini, inhloso kaNkulunkulu ithini, uNkulunkulu usibekele kuthini. Ngoba bazalwane thina sibekwe ukuthi sehluke eveni uNkulunkulu njengoba sifunza naleli hubo lesilifundzile ubhekile kithi bazalwane ukuthi siphile
sihambe futhi ngebundwele nangekulunga embi kwakhe nasembi kwelive. Uyaqhubeka ke Jesu asathandaza, uthandazela ukuthi siphume sithunywe njengoba naye abethunyiwe uNkulunkulu. Uthi nathi sewusinika lamandla bekanikwe wona ukuthi siphume sihambe siyawukhuluma tindzaba letinhle kubantu kuze nabo bathi ukuthi lo Kristu uvukile, lo Kristu wenyukile, lo Kristu uyabusa. Bazalwane, sikwazi ukuthi sonke sivuleke inhliziyo yethu sitivulele kwathi ukuthi inhloso yaNkulunkulu ngathi yini, uNkulunkulu usibekele ini, impilo yethu simakathe ubeke ukuthi kufanele kwendekeni ngato, ngoba bazalwane nasimunye sibumbene inhloso yaNkulunkulu yethu sonke itaba sethenini senda umsebenzi wakhe uphumelele. Uyaqhubeka neJesu uthi noma ngabe sesifisa ukuthi mhlawumbe kuphumelela injongo yethu kangakanani, kodwa embili kufanele sihambise lokuyinhloso nenjongo uNkulunkulu lanayo ngathi bazalwane. Ekugcineni uyathandaza Jesu kokuthi sihlanjululwe ngeliqiniso. Asende-ke bazalwane kokuthi sisambonga lo Kristu lowenyukile, sibe bantu labatawubeka insaya embi kwabo yokuthi Nkosi, konke lesikwendako sifisile ukuthi sihambe ebunyeni, konke lesikwendako sifisile ukuthi kube lokuyithando yakho, lokho lumaphupho etinhliziyo tethu, lokho lukuzidla kwetingqondo tethu, konke asikufune kuhlale eqinisweni laNkulunkulu. Nathi Jesu Kristu asigezwe noma asihlambululwe kilo leli liqiniso laNkulunkulu, ngoba leli qiniso ngilo bazalwane letawusikholela etifeni laNkulunkulu. Uthi Jesu asingene sihlale eqinisweni laNkulunkulu, sitawuhlala ke bazalwane ukuthi sithi simunye sihlale phansi kwelivi laNkulunkulu, silive sililalele silihlatiye sibe sesiyalenda lelivi laNkulunkulu, ngoba utawusisita ngalo uNkulunkulu ukuthi singalahleki siphile emaqinisweni. Sisamemethela ke bazalwane, sithokota sijabula sithi Kristu uvukile, Kristu wenyukile. Asifuneni uthola ukuthi asavukile wenyuka Kristu. Mina nawe yini lasithume yona ukuthi siyende simunye sibumbene silibandla kude kuqhubeke umsebenzi wakhe la uqala uqhubeke kuze kube segcineni, ngoba phela vele soyithethe insaye ya Kristu wayiniketa thine ngokuthi enyuke emhlabeni aye ezulwini. Hawu bazalwane, asibeni munye sibambe umsebenzi waNkulunkulu ngekudimisela, sihleli kuye simakathe phakathi naphakathi ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngelivi lase asikhonde ngalo. Sesiqhubeka ke bazalwane ukuthandazela ibandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesine lo suka ngakithi, Inkosi isibusise. Amen. Sikhumbula ke bazalwane bethu lesiphilelana nabo eBreaking. Namhla sikhumbula iSt Ninian eDandi, sikhumbule umfundisi Lobukile Faye Lamont, sikhumbule nebandla lema-Girls Brigade, ne-Stay and Play in Midland, daycare, le Gwen to bed. Iowa sithandazela St. John by the campus in Ames. Sithandazela Kim Tanner Baker. Bese sithandazela ne-Diocesan Youth Ministry Development Team, ne-Diocesan Young Adult Ministry, ne-Diocesan Older Adult Ministry. Kule lakithi sithandazela bonke bashumayeli laba sebendawo emaperishini nasemabandleni ngekuhlukana kulo lonke idayosisi lakithi. Sithandazele neThokoza Anglican Conference Center. Highfield lakunetinye tihlobo tethu sithandazela libandla la-Ivanda, St. Peter with St. James eSekunda, St. Columbia eDevon, ne-St. Luke eKimrose, St. Bede's eBethal, ne-St. Thomas eKriel, kanye naSanele Mhlapho lokubukela amabandla. Sithandazele ne-Diocesan
St. Church Growth and Stewardship Committee. Nkulunkulu Somandla lo sati kutsi kuye kunemandla ekukhulula wena nome emkhatsini wethu lapho sisemthundini sisindulisa ekuhluphekeni nasekulingweni sisendlula ekuhluphekeni nasekulingweni kwalomhlaba siphakamise ngelwati lwesuku lwekugcina lapho siyokhathimiswa khona ebukhoneni bendodzana yakho levusiwe sihlanganyele kanye naye ekuvukeni kwakhe sihlengiwe sibuyisiwe ekupheleleni kwempilo sikhululiwe ukuthi sibe bantwa bakho. Nkulunkulu longcwele usibite ukuthi silandzele endleleni yendodzana yakho levukile nekuthi sinakekele labo lesikanye nabo hayi nje ngemavi endududo kuphela kepha nangetendo teluthando. Sifune kuba bangani luqobo babo bonke bantu ngako siyakhuleka kuwe sikhulekela ibandla lebantu bonke. Nkosi ngeshawu sakho. Nkosi lenemusa Nkulunkulu waphakathe siyabonga ngezindaba leti lethwe impilo lephindze ilethe netinguquko leti sivivinyako. Yiba nathi babe etikhatsini letifana naleti sibazalwane ikakhulu sibhekene nesifo samahazane kanye nematima besimo semnotho. Njengebandla lakudzala sibe empilweni yethu yekunye sithole uholwa nguwe etinqumeni tethu sindzawonye. Sisite sithathe tinqumo ngekuholwa nguwe emthandazweni. Sisite sihlolisise tinhlitiyo tethu sisuse tinhloso letingalungi. Sisite sigucule kulokuhle kwebantu bonke hayi ubuqovu bethu. Sisite sifune kuvumelana singajabuliswa ukukhangisa emandla nekuhlukanisa ekhatsi. Sisite sonke sabelane umsebenzi welivangeli. Nkosi ngeshawu sakho. Sihole siye embili sakhe umango lapho luthando kwemukeleka nekuhlanganyela nekuhanjiswa embili khona lapho intokoto ichichima khona nemiphumela ivetwa kusebenzisana. Nathi akuthiwe njengakudzala bukani kutsi bazalwane bathandana kangakanani. Sicela ukuthi usisinzise ekubeni ngulaba balekela kuba seveni kepha asivule tinhlitiyo tethu etidzingweni temhlaba sithume simemetele tindzaba letinhle taJesu simemetele tindzaba letinhle taJesu sibe tisebenti takho kulabo labadzingile sivakashele labagulako nalababoshiwe sikhumbule labalahliwe emangweni sisebentele kulungiswa nekuthula. Sebenzisa tipo tethu ngekwehlukana kwato njengobe Petro agcugcutela. Sidlale inzima yethu emsebentini webandla sikhutsate lapho sitivela singawukhoni khona umsebenzi lesinikwe wona usiphe sibinzi. Nkosi ngeshawu sakho. Sihole endleleni yekuba bafundzi kute lapho usibitile nathi sibe sibusiso kulabanye silethe sethembiso sembuso wakho ngemisebenzi nangemavi
ibandla lisukumile. Yena lowehla nguye lowenyukela ngetulu kwemazulu onke kude kugcwaliseke konke. Ukuthula kweNkosi akube nani ngezikhathi zonke. Abanze. Haleluya. Ekhasini 106 sigaba 48a sitawuvusisa umnikelo bazalwane. Sivusisa nayo yonke iminikelo leseyivele ingenile, leminye seyivele ingasebhange, kodwa tilifu tebufakazi titangala siyithandazela yonke bazalwane. Nkosi mkhulu nemandla nendumiso nenkathimlo nenkosi, ngoba konke okusezulwini nokusemhlabeni kunye kwakho, konke ukuvela kuye sinesinika kunye kwakho. Amen. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali wezinto zonke, ngemsaba Nkosi nalesi semba lesinikela ngaso, sivela emhlabathini siphewe etandla abantu, sitakuba simo sekuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali wezinto zonke, ngemsaba Nkosi naleli wayini lesinikela ngalo, lesithelo semveni nemsebenzi wetandla abantu, litakuba yinzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa umthandazo wokuqala wokubonga lokukhulu. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Yenyusani inhliziyo zenu. Siyatenyusela enkosini. Asiyibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile ukungonga nekundumisa. Kufanele impela umsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi babelo sezulwini, uNkulunkulu somandla lonelinganeni. Siyabonga ngezikhathi zonke nasezinzaweni zonke. Ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyodwa inkosi yethu. Nyalona siyabonga ngoba nomtimba wakhe wokuvuka watibonakalisisa kubafundi bakhe. Wabatshela ukuthi balenzele sethembiso samoya longcwele lotabembesa ngemandla. Bambhekile wenyukela ezulwini uyawobusa nawe nekuvuka. Ngakho-ke sesihlangene netingelosi netikhulukazi nelibandla lonke lasezulwini. Sibabata wena sivuma bukhulu nelivumo lwakho. Siyakudumisa nyalo nanini sithi.
Elisha. Liyophiselwane nalabanye kube kuthathelelwe tonke. Yendani lokhu ngekhathi tonke lekuyinatha wena kube inkumbulo. Ngakho-ke sibabata ukunqoba kwaKristu sithi Ngekufa kwakho wasinqobela kufa, ngekuvuka kwakho wasibuyisela kuphila, Nkosi Jesu wodani ludumo. Babelongcwele, thina bantu bakho sikubhala umkhosi nalezi zipho takho. Sibeka embi kwakho umhlatshelo lo wodwa nophelele kwaKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile, nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu. Nkosi lenamusa, semukele ngaye noma singafanele. Kude thina lesihlanganyela umtimba nengade inkonzana yakho. Sihlanganiswa nabantu bonke balesi sikhathi nebetizulwane tonke. Sidle ukuthi sithi sisalindele kuya kwaKristu umsindisi wethu wemphuma nenqoba kombuso wakhe. Sikhuleke nsuku tonke ukufanana naye. Uvunyiswe ukubanjwa kwebandla lonke elisemhlabeni nalelisezulwini. Babe somandla kanye naye, nakuye, nangaye, ngemandla amoya lomngcwele, ngetikhathi tonke, nyalo lanini. Ekhasini 126. Njengalokhu uKristu wasifundisa, sinesibindi sokuthi Baba wethu osezulwini, Angcwelise igama lakho, umbuso wakho awuke, nazakho emhlabeni nasezulwini. Siphe lamuhla kwethu konke, sithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathathela abasunakho. Ungasingenisi ephingweni, usinzise kulokubi, ngoba umbuso ngowakho, namandla nebukhosi, kude kube nanini. Amen. semukela sisihlaphulayo, asisiyo yini inhlanganyelo yomtimba waKristu na? Sineneza yendisi umtimba munye, nabesonke sihlanganyela sikwasinye. Mbana yaNkulunkulu. Sesisatona temhlaba sihawukele, mbana yaNkulunkulu, sesisatona temhlaba sihawukele, mbana yaNkulunkulu, sesisatona temhlaba side kuthula. Nkosi lenesihawu. Asisondelile itafula lakho sithemba khona kwethu, kepha sithemba sakho lesikhulu. Asihlangene kwethu nephutha engikujuka ngaphansi kwetafula lakho, kodwa wena Nkosi unokwakho ukukhabela njalo. Nawe siphe Nkosi lesawu, ube sidle ngalokufanele inyama yenkosana yakho lethethelako Jesu Kristu, sinathe ingadi yakhe, kude sihlale kuye nakithi, kude kube nanini. Amen. Sonzelane into yomukela umtimba waNkosi yethu Jesu Kristu wanikelwa ngenxa yenu. Nengadi yakhe lamaphisela yona. Nimdlele ezinhliziyweni zenu ngokukholwa nangokubonga. Nzulu yemfihlaka halo nzulu yesima anga ezalisa umhlaba nesi bhakabhaka nzulu yemfihlaka halo nzulu hayesima anga yesa alisa umhlaba nesi bhakabhaka lenzulu yasimanga othixo owesa
ukuzalwa kwakhe waphila wafundisa ngokuncamisayo okwaba ngumangaliso ukuzalwa kwakhe waphilisa wafundisa ngokuncamisayo owaba umangaliso umnqamleso wakhe owafa Bongani simakatse ngoba anamusa Siyawusakhela sipheli nanini. babe mnikati wemandla Sidinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu. Kube sibe ngumkhathelo lophilako. Sivumele wethu manda moya wakho ogcwele. Sihambe sisebele kuthumone mkhosi wakho. ukuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine tinhliziyo tenu nemicabango yenu nemandi nemithando kaNkulunkulu nenkonzana yakhe Jesu Kristu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkonzana namoya longcwele asibekele njalo ade abuye Jesu. Amen. Asambe ngekuthula nangelithando